Gece metak Umrikan Samiye Tasgiri Dünya Darbar Yara Der Guptega 4 روزه برجاہیں زہرشانی ہلاس خوزدار سیکیورٹی فورسز سرا عروشہ 2 کارنداز زدگی بلوچ سیاسی راشون کریمہ بلوچ 2 سال روز دارک بودتا ایشان سرحال منا 4 ساپ آن لائن میلب بلوچ ایوہدہ بلوچستانہ صوبیہ بجے دسمبر 22 تاریخ روز پشنبے دلگوش کنے سرجمی حالہ کیچے میں تک عمری کہان سامیہ دزگیری 2 نودربر یلا دیگ بودتگا 2 نودربرانی دزگیری ہلاپا زہرشانی 4 روچہ برجا بودتا کیچ تک کوئٹہ روڈ ایمیٹ بلاک بودتا زہرشانی کنو کا سی پیک روڈ سرن انداک جتا گو گشتا کہ سیکیورٹی فورسز انی دزگیرین 2 نودربر دا یلا نبا زہرشانی بند نکنی روڈ بند بوگ سببا مسافر کے آہانی تہا کماشو جنین ہو گونا تکان سورا انتظامیہ گون زہرشانی کنو کا مذاکرات کنگے کوشش کو تگا بلے بے سبب بود تگا نودربرانی یلا بوگا رن زہرشانی حلاسش کتا خوزدار سیکیورٹی فورسز سرہ عروشہ 2 کارندہ ٹپی بودتا خوزدار دمگ عباس مارکیٹا سیکیورٹی فورسز سرہ دستی بم عروش کنگ بودتا عروشہ 2 کارندہ ٹپی بودتا بنچون ردا ناشناسی مردمہ FWA گاڑی دستی بم بھی دور داتا ڈپٹی کمشنر خوزدار و SSP پولیس واقعہ اتکگا آہاں گشتا کے تراک دستی گرینیڈگوں کنک بودتا زدگی کارندہ اسپتالہ سر کتگا اسپتالہ ایمرجنسی جتگو شارہ ناکہ بندی کتگو ملزمان شواز بندات کتا بلوچ یکجہتی کمیٹی بانو کریمہ بلوچ 2 سال روچ درگتا گوادر پریس کلب بلوچی سیمینارو شیری دیوانی کتا راشون تران کنان گشتا کہ کریمہ بلوچ بلوچ قومی تحریک نو کے جہتی داتا آئیے ابدمان قربانی ہجبر فراموش کنگ نبا قومی تحریک فکری و نظریاتی بنیادہ منظم دروشمیہ وتی منزل نمگا روانی سیمینارہ ڈاکٹر سمی الدین بلوچ جمعیت علماء اسلام راشون خالد ولی سیفی BSO پیسرگے چیئرمین سعید فیض ایڈوکیٹ بلوچ یکجہتی کونسل راشون عبدالوہاب بلوچ و ایدگرنگ گشتانگ داتا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی گشتا کہ بلوچ جنین بانو کریم بلوچ رندگیریا کنانا سیاسی چستوئیراں باہر بزوراں بانو کریم بلوچ وتی زندگی پا بلوچ سیاستہ ندر کتا و ہر واحدہ قومی پالیسیاں باہر زورتا بلوچ راجی راشون بانو کریم بلوچ 2 سال روز چے درگتا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی مرکزی ترجمانہ وتی بیان گشتا کہ کریم بلوچ زندگی تاہنا بلوچ چاگردنا مظلوم قومانی ہمک طبقہ فکر واسطہ رائے چراغیں آئیے نودربری زمانہ کا سیاسی زندگی بندات کتاؤ زندگی گڈے روچا ہوں دراڈیہی زندگی گوازن تگو قومی سیاستہ اول سپا اشتاتا کریمہ بلوچ جسمانی وڑا چاہے دنیا شتا بلے آئیے فکر و لیکا تا ابد بلوچ قومی راشونی کنا نیشنل پارٹی گوادر چیر دستیا ریکوڈے کے معاہدے خلاف جونی چوکا زہرشانی کنک بودتا زہرشانی راشونہ تران کنانا گشتا کہ ریکوڈے کے معاہدہ بلوچستان وسائلہ قبضہ کنگو مادنی وسائلے لٹو پلے میاں استمانی قول بندی سوئی گیسے لٹو پولا پد نو ریکوڈے کے معاہدہ میاں استمانی دزیں آہاں گشتا کہ ریکوڈیک بلوچستان مالو کے مڈی ہجدمی ترمیم ردایا معدنیات و وسائل صوبہانگا بلے ریکوڈے کے معاہدہ 1900 ابتاد سئے آئین و ہجدمی ترمیم دوئنہ لگت مال کن گئیں بیلا شاہراہ گیس سلنڈر ترا کا ستکگو مرتگی مردم 16 رستگاں دوشنبے روچا بیلہ ہاشمیہ مارکیٹا گیس سلنڈر ترکگے سببا 2 مردم بیرانو 26 زدگ بودتا زدگی مردم سول اسپتال کراچی برن واڈا بودتگا 16 زدگی مردمہ 14 مردم مرتا واقعہ درستی 16 مردم مرگے دینا شتا گوستگی شپا سردار زادہ عزیز اللہ رونجو بیران بودتا عزیز اللہ رونجو بیلہ نامی شخصیت سردار غوث بخش رونجوئے چوکیں بولانے دمک ڈاڈر کچیا بدمنی ہلاپا مردمہ روان کی کشتا ضلع انتظامیہ کچیو پولیس سے ہلاپا روان کا سرکاری ملازم بیپاری سول سوسائٹیو ہندو پنچایت گون بودتگا روان کا ڈپٹی کمشنر کارگے سے دیما نندانگ چتا راشونہ گشتا کے ضلع کیچا
او خاص ڈاڈرا چیزیں مائیں کے بدمنی واقعہ گیش بودتگا دزی و ڈنگی راہ بندگ و مردمانی پلگے بازی واقعہ پیشت کگا مردم شہر و بازار ہم تر و تابہ ترس و بیم میں تہایاں اہاں لوٹ کتا کہ ضلع انتظامیہ و پولیس مالو کا تحفظ دیاگے وتی ذمہ داریاں پورا بکا۔ پاکستان چین سفارت خانہ سیاسی و پریس سیکشن ڈائریکٹر وانگ شنگ چی گوشتا کہ گوستگی 10 سالہ گوادر اقتصادی زون فعال بودتا و اولی مرلہ چل کمپنی کاریاں اسلام آباد سیمینار یا تران کنان آئی گوشتا کہ گوادر نوکے میاں استمانی ایئرپورٹ اسپتال و میٹرو سینٹر گڈی مرحلہ سر بودتگا و سی پے کے ردا گوادر ایکسپریس وے وسیلہ قومی شاہراہ امگرنج کنک بودتگا۔ وانگ شنگ چیا گوشتا کہ توانائی جیڑہانی گرودارا چین پاکستان شرری وڑی کمک و تعاون کتا اشتا انوگی حال بگیشتری حالہ بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنے میں ویب سائٹ www.asafonline.com نومنا محلب بلوچا بدہ اجازت شمیروچ پا ایمنیو تاہیر گزاتا۔